si baile ve kule tuntu ma chuan Selena Gomez alan na tlang dang kan ngai thlave le thung don ani Selena Gomez hi sangkha zakwa somkwa pani July ni somni pani khan Grand Prairie Texas a Ricardo Joel Gomez le stage actress Chin Mandy Tefete inkara alo pianga tajano zai thiam Selena Quintanilla mingchoya aming hi anphua ni a aming choi chan Quintanilla hi sangkha zakwa somkwa panga khan aboral to nge ani apa hi Mexican thani in anu ero chu Italian lam thla ani ve thunga apa lama apile pu hi Monterey atanga Texas ron pem ni in sangkha zakwa somsari vela anom ngetta ani American Mexican chuan thumna kani hi ka in chuang le ani tin Selena chuan soi thina Selena chuan soi thun zomin kachung te nen Ken Senera chu Latin American hobina me cheno pang kumsom panga an tlina an pian cham an lom no panga tanga puitlin an chiar tanna an man thin angkha ani a kan mang ve thina biakina kalin Catholic danangin kan mang ve mei atia traditional taka cholni tlaya pa ka kal emo barbecue emo kan ti ve ngai lo ati ani kumnga mi lek ani in anu le pa chu anin thena anu bula a umzuya anu pasal nei le awang chuan u naw me chhia pahni le mi pa pakhat a pason fa u naw pa nei ve le a anu le a pason Brian Teffy te hian fanu pakhat Gracia Elioy Teffy an neya chu sang ni som pathum khan apiang ani apa le anu pui sara te chuan fa me chhia Victoria Tori le mi pa Marcus Gomez te an nei ve le thunga Selena hian nau pante de ulaya tradition school a akal ti bak chu home school a akal thina sangni som me thla khan high school diploma in apas ve ane Selena hi anu in komsom paruk chu ani laya shin ani awang le anin then le ma em awangin har sa takin en kol chho ve a zanria tur pa ngai tak an nei lo awanga an veng dor te a noodles vel e tur le tura an kal thin thu a theingil thei lo thu te a soi ve fo thin ani Selena chuan anu le pa in then na in rilru angong na sanzia soin thim to pa eng de ve lang tura be se na po anei ngai lo thu a soi hial ani Texas a khan no tareng ilang chuan enge ka din hun tur niang ti po ka ngai tawngam lo hial ani ati soizomin kanu kha strong tak zetani kumsom paruka fanei chu mo phurna sang takani a katan khan ingkim akal san ka ti theyang ana pathum la ya kal san pha katan anun pumpui a hlan ani ati hial ani anau panla ya tangin apile pu nen anin po ema inzom na nget takan neya anu le pa ti khan school kal chhun zom an do awangin apile pu in an kul thina hetia lo lar chwa tan ma zong chu an bula a omani Selena hi Catholic chungkwa atanga seilian ani a kumsom pathum mi ani lain purity ring adu thu asoya purity ring omzia chu Catholic kaushandana chuan pasal nei ma chu mi patme chiat na manglo tura intiam na ani apa in biakina kalin mal somna alak saka kapa chuan no pangdang te tana enton tlang ni tirmin du'a keipoin kathutiam chu keima kachung kwale pathian ne na len ngei katumani ati ani ma se he zongbun he sangni soma chuan abun to lo thung ani sangni som palia American Music Award ta azai ma khan Hillsong la Oceans ti chu angai thak thu asoya sangni som paruka Hillsong Young and Free Concert Los Angeles saneya alaphwa nobody ti chu asa a hemi asak chungchang chu Twitter a fan pakhatin azota
ila sakano body chu tunge ti zo na chu pathian ti soina ani ti na chang ani Hillsong la tho transfiguration ti chu revival tour an nei na asabok sa khwana ti tongkam hian a chang chuan min ti hlau le thu thina chu wang chuan he tongkam hi chu ka ngai na theilo ani ti na soya sa khwana hi rin na le pathian ne na in lai chin na karin anga rin bur tunin ka she chia lo ani ati sang ni som pasaria Los Angeles sa Hillsong ko shana ain khom thina chumia wange ro chuan sa khomi taknia ain ngai chuang lawa sa khwana ai chuan rin na le pathian ne na in zom na chu ada poimo jok thu a soi thin ani sang ni som ni pakhat khan Christian rin na chu awong reng ti soin Baptist pastor Rick Warren athuziak The Purpose Driven Life ti lekhabu chu voi thumla ya chiar chuak to ti a soi bok ani sang ni som pania changa som pali in karvela khan lupas na ane awangin en kol ania sang ni som pasari September thla khan a Instagram a thlaing moti chung chu kal thlak ka ngai don awangin public event sa ka in lan thei don lo ti aron soyani he akal pitu turi a thian that tak mai franchise ania he akal thlak tura an zai lai hian artery pakhat a chiat awangin emergency takin ake ami artery mangin an siam pa hiala anun na chan thel nge ani a hrisel lo chhotak em awang chuan anxiety le depression ane na sat thut asoya kumsom ni apel or ti ani atangin therapy a kalpha hial thin ani Instagram followers makta duai za ane thin khan selana chuan ai pikna sat zwal thu asoya hemi ba ka hian social media re tak a chol san chan soifia in hate comment tam tak te wanga ni thu a soi chhuak ani sang ni som ni April thla khan bipolar disorder chu depression na sa le la khop ang chi kha anei thu a soi ani October sang ni som ni pani khan The Tonight Show Jimmy Fallon chan na til turati chu COVID-19 a positive awangin a in lan theilawa hemikum vek November thla khan episode of Psychosis anti rirulam natna thil lemle tak thliar shan har satna timaila anei thu apang chuak le a nikum sang ni som ni pali September thla khan selena chuan a hrisel din mun a chiang kwan lo ema wanga fa nei thelo tur thu apang le taruk meya chu wang chuan surrogate emo adoption amo ati angai thu arin thu a soyani nikum November thla khan real phir na anei thu a soi chuak ani anun pum pui han ngai to chuan a khongai thlak tak zeta natna makle thalo tak takin a tlak buak renga hetiang ani chunga milar mi puima lim mil taka an han lang thei thin hi an khongai thlak pialama an laina tom thei khop mai Sakni pariata Nick Jonas tuna Priyanka Chopra pasal neta nen anin kop zoya in chen le in Canadian singer larle em mai Justin Bieber nen on off relationship nein anin kop renga an pani chanchin hi chu kan sha theu arin oma an thi nu thleng po in soi chhun zom hlo tur chi ni in ka sha Bieber khan adu em mai china amai upashet ania wangin ano panna atilang shet ani mai the chuwang chuan anin chen le ta ani Justin Bieber ne na an chanchin hi mitam takin soi an chaka soi nuam an ti a in ngai zona chungchanga te thik thu wang te Justin Bieber an tu na nupuyan ne ya himi chungchang te soi lo tam taka oma angai noma soi po anuam ani mai the ni an mel thaduna anin me kan te mi ma khovelin a fans tam takte an fans ve te poina in me kan te lain tikhan har sanna lo oma lam tang an han nei sang le ta te kha an pani lut na te min kan ngai ven zia lo lan na te nin ka sha amero chu in nei lo tur chu enganga in kop chin
in ngai zong na sa po ni sian in chen le nge ti chu an ma ni a hian a chiang hle o me tu nei ro chuanin June sang ni som ni pathum atanga kopto record producer Benny Blanco nen in kopin nikum sang ni som ni pali December ni som pakhat khan anin hwal thu an puang ve ta nge ani hole atop lamatan a fence tena Selena an mo dan te a chanchin an soi dan tlem azong han soi chun zom lokila Hollywood pop star jinga hausa le changkang taka lan ngai ne lo om chun chu Selena Gomez kan thei hia lang mention changkang le ro pui taka chen ai chuan in lian lo te simple taka cheng du zok mi ania a furniture le in cheina chi sang te ada lem lawa man to le hlu ani ber chu dollar som ni panga man lek a do kan te kiu te me hi chu chu ani a na wang le show vela azin kwal point hotel changkang taka thlen ai chuan minol pui thlen phak na motel pa ngai zan khat ria man po dollar zaman hnuai lama thleng ber thin an ti ani kar changkang tak man to tak private jet te tlero man to tak te nei the ani lain anei du lo ani ate wa vel nan po in luxury car aya cycle emo two wheeler vela kalnom te mi ania a car nei chun po SUV old version ni in khulaya mu pheila chuan ama car ani ti ishelo hia lang an ti ani a hausak na chu $1 billion 1.3 chuang ni si engatan ngia man kan ti chuan mental health project a kumtam takatang khan no pe thina chuta apek te chu $1 million za chuang ani thin nge ani chumi pialama chuan no pangdam do in le women's right group a $1 million somnga chuang pe thin bokani chu midang ten khovel nuam zok an man theina na man chua hi apoi mo lai ber chu ani ati thin ani ole Selena Gomez chanchin kan ngai thlak ta ka tang khan mi hi nun nuam sa piang kan ni vek lo zia lang chiang hle a har sat na tam tak kanin shat thiam pui phak ba khe kan pal tlang theu ti alang chiang hle o me upa in dam han hau phutila an ti angin pang adam chuan ma son zel the ani ti mi pa nga ya chuan lang chiang hle ani a hri sel lo na wanga be dong tur ne se a chanchin soi tur kan shat lem pha ngodang ma se thei to chua atuang ati cha vengar na chuan ra tha chwa zelani midang te soi chiat na wanga boina neina sa le thin ma se pathiana the ngil biak lo na te po a chuan omin angai san omna ti zwal to kan ti theyang ti zong khani le phot sela ka channel te milo ngai thlak saka wangin lom thu ka soya milo ngai thlak sak zel turin le milo share sak thin tur te like milo pek sak thin tur te poin kan ngin le bok cheu ani tin channel content dang te hnuai lama khan oma khang te kha milo en let sak ola thungai nom te bengwar thlak tak te ala omani ti kha milo shat sak turin kan ngin du cheu ani in zawai chonga lom thu ka soye